kwa kumeda se akonya odi ama me ti daily guide ya na me sure se nkomo ne de body bia na ma me famre mu bia mu mamo enura no ko wi akire na je se isi a disqualify Roman father na nka wo be pray frank na ma GFP ma me akua Roman father ara ni me friend no me ni di brand say ade no na za apem ne pa sa anya hwe kame ni abedi mampani o aha ni die ne nya announcer but nko da ballot sheet no so ne be no da so as obedi campaign manager kan be chief of staff na anka apalu wadi dada achem say nko be fa me chief of staff odi be fa na adwen ho nwe kwa be fa so obedi so si edidi ne by ano dia nka apalu say wo damu dada nti ora akufi apalu incoming anope ye chiao enti na chasa de akwakoye no yisi hwehwe owura yi apiakubi na nkrata mu ana me se ne ma bi toto sneaker krenti no still ma me akua donko a nei erade afre no aba no kukumu no no ne mfonyi na beda so ye mpe ye pushi we akwa animu ya pushi we abachire enti se de tie no ano sa pepe sa ye bia ma ni oda na ma wine da na ma wine ni oda 8 eda 8 sa me wi ya ni problem yo 1 wine ni 8 no a wine wa ti woni 8 no a ti omo no obi aho anka obi ada bebi oda enti delegate abokrata no so de abana fe no so SCD no Supreme Court so de ewura ba be na nipa 9 mrashebeja konya 9 no a na nka wo declare vacant no say is Supreme Court ed won ruling no by enti still wo mu ginem na nyame ya adoma December 7th is it how many days 20 26 or ai kaka kre me mount seconds in minutes ni bia aka 24 days 9 hours 14 minutes and 52 seconds 24 days 9 hours 14 minutes and 46 seconds after he said do 46 seconds you go so radu hu nyina ya mobo nyina ya beto akwa ba sumdwem de we na me ka to bi say ya better be sorry no na 8 December na 9 December de ye be oh wa ku kasa bia ne akire ye koba nyina ebesi ye besi ensu besi na ye se nipa over 18.7 million and at that 7th and one beto abanti ho asem nie and enra so dwumadie because so dino details no be war delegate bad news no ye make us say mabuno best over 4,000 there you don't fantitie mu ma wi entitie mu no yama won sika wode ko hye wo mu dwetire ase 51.8 million Ghana cedi ntie ho asem delegate abokrata no de aba majority leader na wono so the Supreme Court to the buyer no one many aje ballot positions on change but we may number 1 Mahama number 8 and also ehwasem NDNT and some afufro bia why so partner military fisheries commission now my training youth in okope 3 the Ghanaian publisher so de ababa omia proposes national pilgrimage authority and also okope 2 at the Bokrata de abba. The custodian and so any kidney patients on NHIS to enjoy free dialysis from December 1st no and also yaka hwasem uraba omiamfoni so and the animo hai afa Supreme Court ruling and so ra Fanymakins ani aguso age ewo mu daily analyst and so edienie no so the same nsam no a ye ka no ebia na dia benti kwakwa asam no de ya na on say the bonkrata no mu repeat enti eno an say ye be board the bonkrata no din nsam no dodo no abi so ewo mu nti ye wie